ngan ong ayu mo ndai ngasu songlong lingo pat bakum ka parti ka ba claim ba ka parti jong pai ba Voice of the People Party mara kipor kibarang haswa election nganang dep ya ka ban keren ba di presiden budon borom jong ka VPP bangong tokot no si yang isangut ngnya keren laga di mentang inwan laga di lasai inwan kawai kalong ba ngikwa ban pendep kiki bro namar ba nginum la syu bangin compromise mo nginum la syu bangin bangin nang do no ya kata kala klenti ban ai ke jengkermen ya ke jabendrio ngim ku syu ta ke japat ke japra mo ngikwa ban penkut ya kini kiki tinrei hatu ki por kadi so election ti presiden brom-brom yo ngam don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klempep kidei ki ba khatam present batrai stam borok wi gari si jantiang i kata ngi sutu nrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin dia kendu la kadai tang sikentan ar kanta ka labiang tenrei kam semala ban long tiga pui adu put ba ngi du la show up no ti kombai i doktor Batskem beri spokesperson jongka VPP 8 pau bai ka kam jong ba dal bon sai keren ladap KMDC temu ka digani ka bala 8 pau bakla bu lupa ya kata ka rai kaslong bakin 4 pau pas ba mayo ka kata pa election ada si menunu ka action yang di nrei ngapan pau pa kajing sulingo ka bakrau ka kendit hoi kila ai ka syukos in writing ngarong ai in writing nrei kumnu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya ka sing VPP ka mereka Voice of the People Party kani kajing suspend ka jong ki license kani indirectly bakla be nga ndai tama ko pagkan mau tani kawai ba kumanga pagkan mau bang ko banrung sa ka party ka banganum ko ban misyo stang la don ka daw ba mo ko song kha song don ka daw ba la dengan dia ne tho po yu mani ani dia be tho po ku don ka daw ba ni ha ban khlan tuat ka seng VPP ru ndai hadu manta ngampat pediang hoi karai ka bagi simaki ka bagi ong baka no one is above the party tenrai ngapa asko tani kawai hangala dari parti na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo kajing tip lami ka kraw bunsha bane kata ka an ko bisito ka mga nong naktinongwi consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibun kani anak ko iban keren nganang puson manta namar kadi ka Voice of People ngam ko asu ban keren sipang jongki ngampo ru ban keren is pangjongan dengan kuat makaran tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo tu sembai ke jing sai syagi patpa bakin duk sutu ma di Voice of the People Party teninga sukya man siam ki ba iet ki bathon ki ba layo e ka khat prasnem ka kerta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba bron chabar constituency ki bam paju kriya namar klayo ya ta ke jing iet ba ke jing shania nanga ko no mikmat ban ngaru ngalayo ta ke jing iet jing shania naki nakawai election hadu santali election but MDC wala mali ngalayan claim compromise yaki issue ngako abanong yaki bakinum sudiaw man siyam wala ka party indirectly kala be nga nrei wala dang miyo su pan keren haga kerteng joko Voice of the People Party nrei nganang yai keren pat haga kerteng joko Voice of the People but ngadang perkhat manta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson mentaya kini ka por ka barang dei kini ka por ka bangitip kum kristan barang don na prengka period of lent hadien jong ni ka paska hadien jong ka jing mipat jong jisu mo ka easter ka banga lesi ngan sa wan ngasa khot ipi ki parlo press bangan sakren once and for all di kita diwei bang squat pau man jongpi bangam priang namar kan eu kan bakin khot hot lai ke in writing kata ka suko ngarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang la pelong dok long senam lang ya ka Voice People ngasu komen ngasu sarong haba ngai i bal pai ba ki it ya ka VPP kidai ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bend compare
kani kam de kesin kam ni kong mang yai kelenti jing sa beng ke jing sa kan tho bada ke jia lenti jong jim jonga ngam le ngam jule ya ki ga bangan le man yo man khmin ti ta ke jero ne bangan beng lei hani ka kenti jong kani ka isu ko beting ko bar ka seng aku man ong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai syaki pai ba bar ngit skam ong sembai pat mangapa ngah ban nyai ne compare dak tak jing sa kan beng don ki bakaran din no ba sa kan beng ba sa kan tho ba sa penrem ni ladang apai syaki por balik lapor bo klep ka khnam sa kan tho mga penek marui le ka khnam kane ngakarin conservation policy ru barok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjan arpuah ki don po house barok ki pelut ki inga marui tang por basim kara yes or no ki wanrung lai mentah pat ya keren lu barok mentah ya ai jemut lu barok covid ngasa stigmatize kum ka yeng nangali yeng mani nangali chabaya brio nangali chabaya tho ndai mentah pat ngitip ba ka judge benrio 80% ka kham ai injection ka kham shim ya ka injection jong vaksin rada pai hajing sa kedia no ya ke ikhtiar jong rang ba snong dorbar snong men bangalong cm ngapsim hadu karai ban raikut ile dia ban le cha tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwai ngah nru kulur ban perkut no ndai ngong iki kita kinong terwa ki belong unidentified bang mala ban itu kiwan nei manu ba pha iki hang tu po wo kiang nong ba ngalit ban dem ban kerpat wo kiang nong ba ban ai ka boringa ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ban jantia ngimdei ban penya pher su hapreng tau jantia hapreng khasi ngilong bi kawi kata kadai ko ba ngong ru iki dari ko an penkut ya ke jing sa than ngai ti por kadai ta artli kalenti kawi de kalenti ban asenno daw governor jong Meghalaya ya ka bill public village administration bill ka baar pat ngong iki dari ko ban kut no ni educational program persyai government ab ngatang khendet sengi ban sei ka mediap jonga kalakut penrai ngakam pendam mentapat ni bagirang ba song kiyo beng dol bar song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ja pedeng gijing sakran beng ngam pher ngam supier ndai gijing sakran beng jing sakran tho kinang pen perang sisu inga banang pen scam inga manang yang scam manum ya compromise ra kadi mani tengku parti lu dan kepor ka bang hapan bu jat meru khamat bu parti ba nanum keren sibun ngangis parok biet parok press plai ling pisa ki pai ba mabun kang ngit scam ki don ki bang kuak bersengap ki bang kuak bersengap manum keren ngang keren pat si kuak bersengap ngan sakren dari kepor la kadai suai kata ke ista nani kalum dai hadian ke ista bangan sakren ya ke jing sisa nomor ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakin khot ing amar khmat nomor kitip bak jing sisa ka pen mong iki nga keren du nak tien jong blai bak jing sisa ka pen mong bat ke jing saru ka pen lai lut ngaji dak lenti ke jing saru lai lut tenganum keren lut abri kata banta nang sa keren dari kepor nomor klet apor bang ngarung sa ka VP ngarung halo kanong rem nak kamrung ru pan tiket kan mau ngarung ban ngong ya VP ada ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoy te henry pat pai ba wat sai lam bakala walong songset biet ngakerpat bang kentu ya pi kadon ka por iki ibaro ngap bat puson sabishar mapi la kadi bafen ben ani kadi funyaro ndai ngangam sembuan na kaman pengkesan na dia ne ban perem yakini parlok dengan song tani kawi maki ba violate ya ta jekut ka state reception policy kam de ga issue jong pat dalbot nangrum kadi ki issue jong samla kadi ki issue jong jala balai na kalian ka party ka ai jingmut sa ka state export committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagi ban trikam prospektif kamni retrospektif sei ka don ban ngah ban ra ru ka krimi bat non krimi laya mentah kum ngau khun amali bat khun badi waidong kenya khun ya ka reservation policy balik ka parti kam sutu sei kidon kiriu start kirunang kidon kiriu he kardan kim sutu ngamngai kim sutu ndai kadai tang kowe bakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tang ni kowe balik kali yai lait makwa panong tang ni kowe ladai ka agreement ka badi jongjak menriu lapan khen kumnungan chania pat iki
Nenga klemi nak parti, nak kamle KKI ke ban penbut nam ke parti, ngale KKI ban wanra ban kentio ke ya kesetiat. Ban kentio jak ban rio. Ban yo nongru ke VPP. Tengah ko ban ong tani ko wei wat no melam bakla. Ngamlong anti parti. Ngalong very much anti procedure. Ngalong very much anti procedure. Ngaklamlong anti parti. Ngalong anti procedure. Namariki ke constitution ke belatho ki highlight nak ta constitution. Ki maki ken kediban sutu kan besar. Mesti mga bopen kenya constitution. Nakam ya current constitution ndai ngang oi pitani ko wei. Ngamlong anti parti, ngalong anti procedure. Pai ba lema jufi ki press. Larade mono anti parti ngamjen lami sabar nak ni ban kentho ik parti. Ban kersani ki wei. Tari ko wei ka ba aro num klet. Ha shoban tep ka vote. Lagi sausan sengi nganang keren bamanga bat kayeng kasem jonga ngin kersani upra hatu piong anti party nega dei tangka excuse na bapila ko ada bapila wit yanga ne da pila wit ngamper namar licensing ada ong apo kasi isi bada fi wit yanga pindor jishani ashinga expel be nga mlongkam man shukos umdongkam ban suspend expel be di tai di ba masuk apa paul ma jongpi tengah try di bodan hadin nebuk ialah dia yang diban perem ini parlok. Dari tang ni kawai ngadi ubri biasa. Bat ngakren hang ni kapor lemba jofi media. Hakerteng joni ki sangut ki parlok. Bat ngalong remote. Tang ni kawai nganum hun nganum pediang. Ada pimkot yang ni markmat. Tok suspension ke syong api. Ada pisa nga ngalak ban appeal nam ta ban reconsider ya kan ni ke suspension. Ada kadai on the suspension ru compare khot yang ni. Ngini keren, habasit abasai, berkum kirang ba. Ngini keren lang. Balada kadai, banga ngabakla. Ngaong leba jofi media, ngan pan map, ngan dem, ngan ngu ya kita kibrio bakwa. Ya kata, nanga. Ladari leba pi bakla mapi. Compare ngan suong forgive and forget. Tadi kawai, bar ka bakadu ko apan pa. Kabulong ka strong message ka bangajukuran po district council, ngajukuran po state government, bangan keren mentai la ka jong ka party. Pikam bak fide ka nongrim blay, pikam bak di ka clean politics, pikam ban wipe out your favoritism nepotism, pikam bak fenu end up ya ka high level attitude. Manong tani ko way. God sees the truth but wait. Ita mas ko apan pau. Habakod. Tiba na ko rem bang. Kumong bang ko aban rung sa ka party ka bangam ko aban issue. Bang anong jubab kata kajin kali jong pin dengan jubab indirectly dah bang ong ba before I change my principle I'll quit everything. Apa pen ia kan guru parti pen pin ana kajin long nong mi kmat dia kam sing sai pertai na kumno. Ngatai susu bakal kam dei bang ongan in oi parti dengan ong ba syaman kala ya kan nongrit. Dei ngan ilut baru kiki. Pio Stop the jumot. Before I change myself, before I change my principle, I'll quit everything. Namar yang ala sa ikai dia. Mayo je ikai lembaga jinga politics. Mamdi ban sanya you know. I should not trust anyone. I should trust only myself. The only true and trusted friend in politics is myself and my principle. Kita masuk. Yang everything. Hiwi ram satu bakal dia. Ngau ora dengan change ke principle dia, namar ngang live principle dia. Mo baka nongrim. Kita ngam don su ta ka nongrim bat nga. Dengan iya no kiki bro.